Lukas Kapitulo 11. At milyari, king kabang manalangin niya, king metong akarinan. Inyang mayari ya, ing metong karingkeyang alagad, sinabi na keya. Ginu, ituro mo keng manalangin, anti mo iwan, tiruno din keyang alagad. At nga nakarela. Nung manalangin kayo, sabihan niyo, ipami, samban ing lagyo mo, datang ing kayarian mo. Ibiya mo ke kami, balang aldo, ing pamangan mi, king aldo-aldo. At patawaran mo ke king kasalanan mi, ulining ikami man, patawaran miya, ing balang metong amikawutang ke kami. At emo ke darala king tukso. At sinabi na karela, Ninong kay kayo ing mikametong akakaluguran, at ayan ne king kapitangan na ning bengi, at sabya na kaya, kakaluguran, para man mo kong atlong tinape. Uling ing metong kung kakaluguran di natangya kako, ay ibat king lakbayan, at ala kong ayam pang arapan na. At ya, ibat kilub makibat ya, sabya na. Emo ko lilingas-ngasan, impasbol makasarani, at ding anak ko abe ko laking pagkeran. Eko bitalakad, bang dinanda ka. Sasabihan ko kay kayo, king agyamang etatalakad amunye keya, ulining kakaluguran makanyan man, ulining pamamilit na keya, tatalakad ya, at dinane king hanggang kailangan na. At ako sasabihan ko kay kayo, manyawad kayo at mirinan kayo, manintun kayo at manakit kayo, tigtig kayo at mibuklatanan kayo. Uling imbalang metong amanyawad, tanggap ya, ating manintun, manakit ya, ating titigtig, mibuklatanan ya. At nino mo kay kayong iba, nunging anak ng lalaki, manyawad siya kayang tinape, di naning metong abato? O asan? At iasan ning ibiyena, nung metong aubingan? Nung adwa na naning metong ayebon, di naning metong ayalakdan? Nung ikoping mga rawak, biyasa kong munye mayap apagkalog karing anak yu. E kasi lalo na iibayong atsubanwa, ay ibiene ing Espiritu Santo, karing manyawad kaya? At palwalyang metong a demonyo ay iti pipiya, at milyari, pangaluwal na ning demonyo, ing taong pipi, minyabiya, at ding tao, digmulalala. Dapot ding mapilad karela, sinabira, uli ng Belzebub a prinsipera ding demonyos, palwalan na la ding demonyos. At ding aliwa, susubukan de, manyawad laki ang tanda ay ibat ka rin banwa. Dapot ya, antining aki kilala na ing kaisipan da, sinabi na karela. Ing balang kayarian amidake-dake sa langking keyang sarili, maging ilang ya. Ating metong nga bale, nung midake-dake ya, sa langking keyang sarili, miragsaya. At nung isatanas man, midake-dake ya, sa langking keyang sarili, makananuyang manatili, ing keyang kayarian. Ulining sasabihan nyo, kiglagyo ng Beelzebub, papalwalan kula ding demonyos. At nung papalwal kong demonyos, king pamamilatan ng Beelzebub, kaninong pamamilatan ing pamipalwal dang demonyos, ding kay kong anak? Inyapin kaniting bage, ilamuring, maging ukumyo. Dapot nung king uli ning taliri ning Diyos, ako palwalan ko ding demonyos. Uliniti, ing kaariyanan ning Diyos, di natang kay kayo. Nung ing masikan ang makasandata, magbante aking kayang sariling patyo,
ing bandina at yuking kapayapan. Dapot nung datangane ning aliwa, alalong masikan keya at malupigya. Wananungan di hanggang sandata ng panaligan at pirakerakayan ing mesamsam. Ninumang emakyabe kako, makisalangya kanako, ating emakitipon kanako, makakalatya. Nung espiritong marinat, luwalya king tao, lalakad ya karing-karinan ang malangi, maninto niyang papainawan na, at eya manakit. Nga na, mibalik ko baleku anong nukulinwal, at nung datang ne, dasnaneng mepalis at makagayak. Kanita makoya, at mitukiyang aliwang pitong espiritong marawak pakeya, at lumubla, at manuknangan ka rin. Ating tauling bili na ning taong ita, marawak pa, king minuna. At milyari, king inyang sinabi no deting bage, ing metong ababay king kekaldan, sikan na ing swala na at sinabi na keya. Nuwa niya ing atyan amigdala keka, at ding susong siswan mo. Dapot ya sinabi na, lalo lang nuwan ding makiramdam king amano na ning Diyos, at karelang tutuparan. At inyang sasaksakan deding keraklan, migmulayang minyabi, ing daing iti, marawak yung dayi, maninto niyang metong atanda, at emya biekea, nungay tanda ng Honas. Uli nung makananong meging tandaya i Honas, karing tao Ninive, makanyan mo naman, inganak ning tao, king daing iti. Ing reyna king mauli, talakadya king pamanukom, akaya bera ding lalaki ning daing iti, at atula na la. Uling dinatangyang menibat karing wakas ning gabun, bang makirandam king kabes na ng Salomon. Atoy ni, ing meto nga maigit kang Salomon at Tsuketi. Ding lalaking tao Ninive, talakad laking pamanukom, akaya bena ning daing iti, at atulane, uli ning king aral ng Honas, may mani sila, atoy ni, ing maigit kang Honas at Tsuketi. Alang tao, nung salanyane ing sulu, ibiline lalambale, niking lalam na ning kayabe, nung king pagsulugyan, bang ding lulub, akit da ing sala. Ing sulu ning kekang katawan, yaing matamu. Nung ing matamupin, mayapya. Anti mo naman ing mabilog mong katawan, mitmuyang sala. Dapot nung marawakya, makanyan mo naman, ing katawan mo, mitmuyang dalumdum. Lawan mupin, king ing salang atsukeka, eya sa dalumdum. Inyapin, nung mitmuyang sala ing mabilog mong katawan, alayang nanumang dake adalumdum. Lubos siyang kipnuan king sala. Antimo nung suluwan na ka, ning metong asulong maslag. Ngeni kay bat ng ninyabi, inawad na keya ning metong a Fariseo, amakyabe yang mangan keya. At linubyo, at linuklukya king dulang. At inyang ing Fariseo ikit na, migmulalaya, king ya, menuwas, bayo yamengan. At inginu sinabi na keya, ngeni ikong Fariseos, lilinisan nyo ing luwal ning kopa at ning pinggan. Dapot ing atsyu king lubyu, mipmungang kapanang kamin at dewakan. Mangmang, wari ing di napat king makaluwal, ya naman ing di napat king makalup. Dapot ibiyayong limus detang bage a makalum. Atoy ni, dig sablang bage, luminis la ke kayo. Dapot kalulu na kayo, ikong Fariseos,
sisikapuluan nyo ing menta, ating aguso, ating balang gule, ating ustisya, ating lugod king Diyos, pabustan nyo. Dapot deti, kailangan nyo sang depatan, at eyo pepaburen depatan ing aliwa. Kalulu na kayo, ikong Fariseos! Uling kaluguran nyo ding mumunang luklukan karing sinagogas, ating puge, karing plaza. Kalulu na kayo, uli ning antiko mong kutkutan aye mayayakit, at erabalo ding taong lalakad babora. At may kibat siya ing metong karing talaturunan ning kautusan nga nakaya. Maestro, king sasabihan mong iti, ikami man, umisan mo kami. At ya sinabi na, kalulu kayo naman, ikong talaturunan ning kautusan. Papusay nyo karing tao impusan a pagkakasakitan adala, at ikayo kabut, agyang king metong yung taliri, eko tatagkil king pusan. Kalulu na kayo, uli ning tatalakad jula ding kutkutan ding manula, at petero ding mga tuwayo. Nung inya saksi kayo apanayon, king dapat da ding mga tuwayo. Uling ila, petera la, at ikayo tatalakadyo ding karelang kutkutan. Inyapin ing kabyasdanan ning Diyos, sinabi na naman, mitubod ko karela, manula, at apostol, at kareti ding mapilan, patendala at ligaligan. Bangking daing iti, mayawa ding dayara ding hanggang manula, ami bubu, manibat king pangalalang ning yato. Menibat king daya ng Abel, angga king daya ng Sakarias, amete king pilatanan ning altar at ning santuaryo. Wa, sasabihan ko kay kayo, mayawad king daing iti. Kalulu na kayo, talaturunan ning kautusan, uli ning lekoye ing susi na ning beluan. Ikayupin, eko linog, at ding lulog, ambanganan yula. At inyang ya mekoya, ding eskribas at ding Fariseos, pigmulan ding telikan miyamasamas. At pamonde, bayang manyabi king dakal abage. Pakirakpande, at pagpilitan dang makarakap metong mumang amano, king asbok na.